Bafana labathathu bemaHebheru baphoswe emlilweni lebewuphindwe ubaswe kasikhombisa. LiBhayibheli lisitshela ukuthi bebahamba khona lapha emlilweni. Abahlalanga phasi bajabha ngaNkulunkulu wabo. Abafunanga likona lelingavuthi kakhulu, kepha khona la bekuvutha khona bebahamba. Kwangathi nawe sihlobo sami bewungete wahlala ujabhe ngaNkulunkulu wakho. Kwangathi bewungete wafuna impilo ufune la kutawuba ngcono khona. Kepha uthi noma ngingaphoswa ekhathe emlilweni ngitawuhamba. Noma bangangibuka bahlekise ngami ngitawuchubeka ngihambe. Ngoba ngesikhathi uhamba uNkulunkulu wakho uyabonakala. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle sawubona sihlobo sami. uNkulunkulu ngiyajabula ungigcinele wena. Asihlephulelane lamhla encwadzini yetikhulu sahluko 16 verse 23 na 24. Baholi bemaFilisti babuthana ndzawonye bate kwenta lidzili likhulu lekwenta umhlatshelo lomkhulu kuDagoni sithixo sabo. Bate ubonga kuso bathi, sithixo sethu sinikele Samsoni sitha sethu etandleni tethu. Babethi njalo labantu nababona Samsoni badumise lesithixo sabo bathi, sithixo sethu sinikele sitha sethu etandleni tethu. Lowo lowabhubhisa live lethu wabulala labanyenti bethu. Kwaze kwaba buhlungu sebakhuluma ngaSamsoni, bakhuluma ngaye angumlando aphila. Bathi lowa abasho ukuthi lo wenda lokho. Kepha babeka ngendlela ukuthi wake wakwenda, kepha uyaphila, uyeva usadla emabele. Ngesikhathi banathile sebamnanzi mawufunze emavesi lalandzelako. Kuthi ngesikhathi bamnanzi bese bakhumbula Samsoni. Babite yena. Samsoni abagitsele. Waze waba inhlekisa Samsoni etitseni takhe. Waze wabangela titsa takhe Samsoni tahlangana. Waze wabangela Samsoni ukuthi kube neliholide eveni lemaFilisti. Ngiyaticabangela nje ukuthi ngalelanga kwamenyetelwa liholiday. Kwathiwa kungayiwe emsebentini. Asambeni siyobonga Dagoni ngoba wehlule uNkulunkulu waSamsoni. Awu sihlobo sami, ungabangeli isathane esihogweni amemetele liholide madimonini ukuthi ake kumiwe umsebenzi lamuhla. Sesike sitewubamba iphathi, sesike sitewucelebrate kuthi phela lo mzalwane simehlulekisile vele sewuyakhala. Wake wahlabela vele sebamvisa ebuhlungu sewuhlale phasi uthubile. Lo mzalwane wake wanikela kepha sewuthubile uhlethi phasi. Lo mzalwane wake washumayela kepha sewuhlethi phasi. Lo mzalwane wake wayisukumela inkonzo kepha sewuhlethi phasi. Ungabangeli emaFilisti titsa tekukholwa tiselebrate, tibe nephathi, tibe nemihlangano emakoneni, bakhuluma ngawe ngekukubona kuthi awu sewushaya kancane, awusafanani nakucala. Kwangathi mangabe bese kwendekile kumbe wahlala phasi, lamuhla akube losuku lokuthi uthi Nkosi ngicinise kube kanye. Kepha mangabe bewubona ukuthi hayi uyathi uNkulunkulu ungisitile ngadluthula solo ngihamba ngemandla la nginikete wona uNkulunkulu. Lamuhla thani Nkosi ngiyabonga. Sihawu sakho lesisha sitangenda ngibe nemandla lamasha futhi sitha angeke size sicelebrate ngami. Amen.